Biar pakai bangun tin roten nampak duduk ki. Er ku tong ku sarang ngak bayi ni ko dong. Deh. Bismillah saja. Er ku tak ro lepas ya. Kemai menau lepas ya juga. Oke, bapak no. Bapak, kemai ki? Ini ya. Apa di pare? Mempo ya. Tayo pantun dali kang. Yo, mama kau. Aduh. Apa kau? Nek rusak dengan kurangan nih. Apaan lu nak? Penambang atin roh. Biasa nih kucing ini. Tenen nak kurang kulit apa? Bisa masukin jo. Apa yang nyo masuk na? Er kak bayi nih, nenek macam-macam pun nih. Rusak nih. Air bakok bayi ni nak. Pun na yang macam-macam nukul le mingko nyo ni kana yak bayi ni. Ni ang papasan na to ayah. Ang kanin roy rong palua pintu jung. Masuk nan jo apa nya? Anto ni kana nen roy palua pintu jung. Boy ang rungan jo rurungan ni kana yak bayi ni. Jangan kana bayi ni jito anak bayi ni si kamu. Kagat singik bayi ni tahu na bayi ni pak busungan. Na burat ni pak laruan. Amo kami barak balulong yana ka. Anak jai. Napabungung-bungung bela. Siru-siru bangka. Pantin-pantin ripi. Ang pagkungkundompe. Anak patay-tay. Jadi pun natatay na ungan Johanna ka. Natari maroy dompe. Nisuruh kami nga legit-legit bungo nga. Ripi kisiru ka. Bangkay panting nga. Napaburat ni pak bambangang. Nabayinit. Pamoro-moro. Disuruh tunjuk ko sa basa. Dari Disuruh terikin namanya. Jadi na terikia maka kailangan na emosiya. dete to gampang apa ini? Itila na gampan na jari boy ron rurunganan jadi kana bayi ni. Ini jadi kana enroy palua pintu jung. Anyo ni kana bayi ni batur kat teji. Nabaji anak-anak ka. Batur kat teji. Jadi nakana tutoy nakana buhay rurungana ni kana iya akalabini kajaan tu anak-anak iba turikat teji katanya ko pasulong nga saya punta niya magkala nga baje nang punta lumbaji anak kasi batangkaan jadi kamu mincu ni kana rurungan bayi ni ya Oh, kapan juga? Berarti itu nagampang po ito. ite Benar bayi nih. ite na nagampang Gantong niya todo niyo ka nagkutak-kutak kapulan niya. Kamu kusa rin nasyo kurang kunam Ingatina tajari na, pula duga pamilyo kamay ya. Dapat tahu apa kole ba? Dapat tahu pulang dari anggota. Ile bagariolo, raton na tempo ko nakriolo ka. Kaman juga kaman kan laporan apa tiga malam. Ay lapor ka puna nakriolo, iya katina gaji tina apa. Raton ko puna lapor. Berarti kaman yo. Katina periola ni kana ano. Siap gerak. Lapor ang surisay. Siap. Talo lemu-lemu, dua lapa-lapa, kanda-kanda lah kak tahu, pun nggak nerima, susun di pasar kak, lapor selesai, show, gerak. Injo, bahaya, pun nakaman juga. bukan manjo, Setengah itu, lemak dinas rumpai. Alhamdulillah, Menang panjo nih, gapan jo, berarti tenan tuh gampang apa ini ya? Dibawa kami pun aku pawang kok. Kamu mencoba apa? Ya. Merupai yang mana? Alhamdulillah. Merupai yang. Boleh go. Salam.